என்னடா? Hello, Siko. எங்கடா? Hello. Hello, hi. This is Malay number. Malay, yeah, I know. You kejar runci mana? Oh, okay. Okay, what's the problem? Your daughter, anak you sudah datang saya punya kedai runci lah, Encik, adik, makcik. Cik, Ya. saya belum kahwin. Ini Rubita ya? Rubita siapa? Ingat pak, kereke. Hah? Ini, you punya anak sini hari ini datang dengan 3 orang kawan dia pakai baju sekolah tau. Pakai baju sekolah. Datang saya Ni, punya ini. saya baru je kahwin. Saya tak ada anak lah. Bagi tahu sama saya ini IC dia tunjuk dia punya IC tau. Ini Rubita kan. Will Dayu. Rubita siapa? Nama dia Rubita. Dia kata ini Rubita. Rubita siapa? Bagi nama full please. Nama penuh dia. You mother dia. You tak tahu ke? Dia Rubita anak you. You jangan tak mengaku ini Melayu macam tu lah. Datang ke dia orang kasih curi. Saya tak ada anak. Macam ni pula boleh curi? Bagi tahu sama saya. Macam mana kalau you tak ada anak? Ini anak you punya IC ada sini. Anak saya? You bagi tahu. Mana saya ada anak? Okay, saya mau cakap sama ini budak punya mak. Sekarang ini Budak tu siapa nama? Ingat pa. Rubita. What's your name? No, you, the girl. Rubita. Hello. Yellow. Siapa nama budak yang datang tu? Rubita. Rubita. Okay, Rubita apa? I don't know. Now I don't care who's the name. I want to speak to the mother. I'm very angry. Come to my... I rasa you salah nombor lah, miss. I want to speak to the mother. You don't cover the mother, huh? I didn't cover the mother. What Siapa do you... ni? I want to... Kedai runcit mana? Saya kedai runcit Manium pun tak pernah pergi. You kedai runcit Marim. You never know kedai Marim. All Pandamaran know this kedai runcit. You know how that... Saya tak tinggal kat Pandamaran pun. I mean, I don't care sekarang ni, Akak. Tell me, Akak. Don't, saya got ini kencing manis. Semua kencing, semua saya ada. Darah tinggi. Please, don't do this to me. I had enough of problem, okay? Akak, you wait there, Akak. I want to speak to this. Again, I said, you wrong number. I didn't have any children. Okay, you wait. You 01331700658, right? Ya. Ada? You the mother lah. Ini Ama. Apa punya Ama tak nak mengaku ini anak lah. Anak kucing saya ada. Anak orang saya tak ada. Oh, saya baru kahwin, Ami. Itu Ama dah ada belakang kan. You bagi saya pas sama itu Ama. Hello. Hello. Saya mak dia. Saya kawan dia. Dia baru kahwin bulan 4 tadi. Ama, you dah Ama, right? No, I'm not her Amma, okay? I'm her friend, okay? Now you tell me siapa punya anak sini? Curi barang-barang runcit rumah saya. Hello. Ini Farah Fuzana ke? Don't tell me, let me talk to the Amma. Which Amma is this? You jangan sampai saya report sama itu polis, Kalau you nak buat report polis, go lah. Pergilah report polis. I don't care, okay? You don't care, but people scare, you know. Hello? Hey, if I report police, police will report to the radio station, you know. You better mengaku whose anak is this? You nak kata saya tu kena panggil hangit ke ni? Now I tell you kena panggil hangit sebab you tak nak mengaku you punya anak. Siapa yang buat? You kasih jalan-jalan, you jangan tinggal suami you merata-rata tau.